рафиқони азиз, салом алейкум мегӯям бар шумо. имрӯз ҷумъа аст ва чун ҳамеша мо дар рӯзҳои ҷумъа меҳмон дорем. аксари аз шунавандаҳои радиои Азия плюс медонанд ки меҳмонҳои мо кист, зеро дирӯз аллакай мо дар бораи меҳмонҳо маълумоти даркориро ба мухлисон дар сомонаҳои интернетӣ дода будем. имрӯз акнун моро ҳам мебинанду ҳам мешунаванд, ҳам гӯш мекунанд ва ҳам мебинанд тавассути умуман сомонаҳои иҷтимоӣ дар YouTube, дар Facebook ва дар Instagram. меҳмонҳои имрӯзаро муаррифӣ ҳам накунам мешавад, зеро онҳоро ҳама мешиносанд. меҳмонҳои мо Барон, яке аз сарояндаҳо, репсароён, яке аз репхонҳо, яке аз блогерҳои номдори маъруфи кишвар ва ҳамчунин Абдуррозиқ, блогери ҷавон, сарояндаи номдор ва машҳур, шахсияти бисёр муҳим барои ҷамъияти муосири тоҷик. салом алейкум Беҳрӯз ҷон, Барон. ва алейкум салом. Салом алейкум ҳама шунавандагон ва тамошобинои радиои Азия плюс. раҳмат ки даъват кардем накай орзу, хеле хурсандем. хуш омадед. ҳазор раҳмат ака ки моро даъват овардем. хеле хушҳолем. ман ҳам хушҳол ҳастам. табатон болида ҳаст? албатта. ва аксарияте аз эҷодкорон шабзиндадорӣ мекашанд, шабҳо хоб намекунанд. имшаб хобатонро гирифтед? якма ҷавоб бутум бат. ростӣ ман медонистам ки рӯзи ҷумъа мо қат як орзу тамос кардем. як моҳ пешаш ки мо бояд ҳамсӯҳбат шавем рӯзи ҷумъа. ман хоб кардам соати 3 рӯз хоб кардам, соати 1 бедор шидам, рафтем меҳмон доштем ва соати 4 омадам, бо хоб кардам ва ҳангоми занг задантон ман аллакай бедор ва тайёр будам. бале, ман соатҳои 10 занг зада будам. 10 уже мо барвақти бадай. Абдурозиқ чӣ? ба мо меҳмон омада будан аз Хуҷанд, пеши мо рафтем ва шиштем қатишон чақчақ кардем. соати 4-4:30 рафтем хоб кардем, баъд саҳар соати 10 хестем. офарин, яъне хобро гирифтед, ба ҳазур хоб рафт. хести? Беҳрӯз хезондан. беҳрӯз бедор кард. хайр, аз сафар баргаштед. қабл аз ҳама мехоҳам бигӯям ки чанд сол шумо бо ҳам ҳастед, Баронҷон? мо тақрибан 2 сол мешавад ки бо Абдурозиқем ва бисёриё ҳози خیال میکنم که 10 سال یا 15 سال شد و حساب کردم 2 سال شد، 2 سال پرام نشده است. 2 سال پرام. ولی نتیجه کار شما آنقدر زیاد است که مردم فکر میکنند که شما تقریبا یک 10-15 سال با هم هستید و 2 سال باشه در این 2 سال نتیجه های زیادی رو شما به دست آوردید. یعنی در چند مسئله شما رکورد زدید. ای همه رکورد کلانی ما جمع کردنی подписчик در مدت کوتاه ما الکی 400,000 подписчик در یوتیوب داریم. عبدالرزاق تگین 100,000 подписчик در اینستاگرام، قریب 1 میلیون، 500,000 در اینستاگرامی ما، با یک یوتیوبی دیگری ما قریب 100,000 подписчик. قدم قربان همو دوره بسیار مشهور بود، بسیار کلیپش در 3 روز نمیدونم 1 میلیون. بله، از میلیون گذشت. از میلیون گذشته بود و ما از ما فکر میکنیم در 1 روز در یک روز میلیون گذشته بود. اینستاگرام عبدالرزاق در 1 روز 23,000 подписчик شده بود، در یک هفته 60,000 подписчик. با چی رکورد را زدیم؟ با اینستاگرام، یوتیوب و ایروی پراسموتر، ایروی لایکای اینستاگرام هزی با عبدالرزاق کچکا برابر هم از حساب ترند ها در حساب ترند ها در سوسیال سیتوی چیزو به прорив шида. бале. ва як чиз дигар, асрори ҳамин муваффақиятҳо дар чи аст? ман мехоҳам ки бидонам, чунки ман таҷриба дорам дар рӯзноманигорӣ. ман зиёда аз 22 сол аст ки фаъолият мекунам, вале дар самти блогерӣ ва влогу ин чизҳо, вайнеру мегӯянд, ҳоло ман хеле чизҳоро намефаҳмам. ман бояд аз Абдурозиқ аз Барон ёд бигирам. асрораш дар чи аст муваффақияти шумо? ман чӣ кор кунам ки манро бештар тамошо кунанд? масалан, ман имрӯз тикток шудам. تیکتاک شده؟ بله. ویدیوهای نقل که من خنده‌آور باشه که مردم ببینن بخنده. انا اینجور بوده. من از مصلحت‌های عبدالرزاق استفاده میبرم. یکم یعنی ویدیوها، نوارهای خنده‌آور ثبت کنم. باز چیکار کنم؟
پرانک بکنیم پرانک چی است؟ خیلی که بیروز ما ارسکل که پرانک کردیم پرانک شوخی کردن در بالای دوست و ثبت کردن همین شوخی و با اینترنت گذاشتن و اسرار اساسیش ما در همین میبینم اکایرزو جان که آدم چی ویدیوی نکنی چی خیلی حرکت نکنی از سر تا بگه حرکت نکنی وقتی دیل گفتیم ما دیل غیج باشه پیشروی نمیکنی از همه اساسی باید کینه بخیلی را ای دیل دور کن دیلی تازه خطی کن وقتی دیلی آدم که صافای وقتی دیل صافای دیل که آرزو کرد میرسی وقتی دیل غیجه آرزو که کردی حرکت هم که کردی نمیرسی برای که خداوند یکم دیلی بنده را میبینم چه خیلی که میگن ساکنی میخانه باشه مردم یگون کس آزار نته و من خیال میکنم دیلی مای سببش یا دیلی عبدالرزاق من میدونم که دیلی عبدالرزاق صافای و چه خیلی که اکای آرزو مورا همه میگفتن که بران عبدالرزاق میاره استفاده میبره بعد یک هفته جوابش میتم میره و یک مخلص شما زنگ میزند الله ببخشید تکرارا زنگ بزنید منتظر هستیم ادامه بدید فکر کردند که عبدالرزاق را بران استفاده میبرد و 2 سال میشه و ما دوره که کرانتین بودیم ما یگون تمام کار نمیکردیم ویدیو هم نمیکردیم و ما رنگی برادر چه خیلی که باز زنگ تلفنی شد نمیدونم چرا زنگ میزنند و باز گوشی رو میگذارند مرحمت زنگ بزنید ما منتظر زنگ تلفنی شما هستیم 446 107 107 رقم تلفنی ما است و وایبر ما نیست فعال است کسانی که نمیتوانند زنگ بزنند با وایبر ما سوالهای خود رو بفرستید 88 400 107 رقم وایبر ما و کسانی که بیرون از کشور قرار دارند و این زمان ما رو توسط سامانه‌های اینترنتی تماشا میکنند در فیسبوک اینستاگرام و در یوتیوب آنها میتوانند با وایبر ما این طور زنگ بزنند اول پلюс 992 بعد 88 400 107 الو سلام علیکم سلام علیکم و علیکم بر سلام خود رو معرفی بکنید و سوال روز شما بخیر سوال خود رو به مهمان های عزیزی ما پیشنهاد کنید خیلی خوشحال هستم که من این عبدالرزاق من این گفتی خوجندیو برام بویاکو آوردم برام بویاکو باشه یک زنده باشه از یک دهاتی کویستان آورده تو به این قدر مشهور و معروف در من در عرصه بین المللی هم علاقه خوش دستگیری و توسط کردن یک نسل نوراس یک جوان است خداوند اقبالشون بکرد انا و پیش و همون گفتیم همون وکی همون عبدالرزاق جان اصلا میدارم که همون خسته که همون دوغستانی را همون چکلی گفت سرش میگیرم سرش بگیرد تشکر باش ما سوالی دارید؟ نه سلامت باشید سپاس برای زنگ تلفنی بران جون ادامه بدهید سخنتون رو گفتید که در وقت پاندمی کار نبود بسیار ما کوشش میکردیم که همه وقت گفتی اوروسا که نپلاوو باشیم و پیش هم حرکت نکردیم تگی آب نریم و امروز عبدالرزاق استودنت دانشجوی میخونه عبدالرزاق گرچنده که مکتب هم نخونده باشه اتستاد داره و 2 سال پسش دیپلم میگیره و نگاه نکرده به همه گپ در کامنتاری‌ها ما را تحقیر میکردن تنقید میکردن نه که امروز ما بگیم نتیجه خوب نشان دادیم و ما با نتیجهمون گپ میزنیم تمام یگون گپ داری خیر میگویند که سخن از دهان لقمان خوش است یعنی میگویند که برون استفاده میبرد برون استفاده نمیبرد این چیز رو بیاید از خود عبدالرزاق میپرسیم و من میدونید آدم رو از طرز رفتار ایما و اشاره نگاه و قدمانیش بها میدیم که آزاد هست یا آزاد نیست شاد است یا شاد نیست خوشبخت است یا خوشبخت نیست ولی امروز من در عبدالرزاق یک مقدار زیادی انرژیا باوری و اعتماد رو میبینم قدم زنیش با باوری است چشمانش پر از باوری میدرخشند با باوری حرف میزند عبدالرزاقی که چند سال پیش اولین نوارش رو دیدیم که در سر یک خیابانی در سر یک کوچه سرود میخواند از آن عبدالرزاق تا این عبدالرزاق فرقی به نهایت کلان است عبدالرزاق حالا یک مردی با خود باوری دار قوی و همه این نتیجه مهنت بران جان است بران جانکو بران بویاکو یعنی بگوید آزاد هستید راضی هستید قناعتمند هستید از همکاری با بران 100% راضی هستم اکنون اون آدمایی که میگن که بران عبدالرزاق استفاده میبرد میگیرم پارتی اکنون هر کس منین خچه هر کس فکر خچه اکنون هر که هرچی میگه یک کس همه بفوردم که بیکار میشنم که میگیرم مناسه ای بیو میگه همرا یا حقورت کنم اقلی هم گوش نمیکنه که بیکنه هم چی میگه یکون ممکن یکون گپی نقص بگه که همه یکون چی بومزیم یکون چی گوش کنیم یکون چی کنیم میگه میگیرن
نمیخونن یا همون ویدیو رو نمیبینن میگن چشته همون کامنتری بیزه مینسه یا بالش حکوران میکنن گرچنده که همون آدم نباشد نمیبینی ای کجا میدونی که پیش نبینی قطعش و نگردی گفتگو نکنی بله گفتگو نکنی ای کجا میدونی که چیه کسی که بگو میگه بارون استفاده برای بر بیا خانه ما میماند بگیریم بله و یک چیز دیگر وقتی که شهر یعنی سخنهای قبیح می نویسند سخنهای ناجا می نویسند شما زیق می شوید عبدالرزاق جان؟ نه اهمیت نمیتونم آفرین اکای ارزو همه روز اکاونت عبدالرزاق 4 تا ادمنستراتور داشت یکی عبدالرزاق خودش نبود برای که هر خیلی آدمای دغل دادن و ما کوشش کردیم همش زبلاکیروات کنیم محکم کنیم و حوزه اکاونتش در تلفنش هست و ما پیش این کوشش میکنیم که همون آدمایی که مقصد من نمیدونم چه خیلی قلب دارن من تا حاضر یگون کس در کامنتری حقارت که نیست ما وقت هم صرف نمیکنم میگن که اوتای ما میگه که اگر خوبی نکردی اقلا گندگی نکردی یا که همین فایده که نیوارد اقلا ضرر نرسون интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. Интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. барон абдурозиқ ман мехоҳам ки дар бораи сафар ҳарф бизанед ин сафар як шоу буд пешаки медонистед ки масалан ҳамин набард яъне мусобиқа сабқат байни абдурозиқ ва хазбуллоҳ намешавад чунки аввал рафтед ва баъдан эълон карданд ки дӯстӣ ғалаба кард иштирокчиёни мусобиқа абдурозиқ бо рақибаш бояд даст бидиҳанду бародарӣ бикунанд яъне аз аввал ҳамин нақша буд ё ин ки аз аввал тасмими ҷангидану мусобиқа кардан доштанд дар ин бора маълумот бидиҳед баронҷон рости оли ягон гап неста оли ягон кас ҳам нагуфта ки набар татминид шида ё ки оли и гапо неста ӯ видеора ба фикрам ки ҳазбулло бароварда буд мо намедонистем мо медонистем ки пресс-конференсия мешавад дар якм рафтан не ки якм рафтанда мо медонистем ки бой намешава муҳориба намешава ва як бародари тоҷики мо бигем ҳамин набарда харида буд ки ҳамин набард нашава ва ҳозир пешниҳод кардестанд ки бояд набард шавад бояд аз ӯ тайёрӣ ба набарди ҳазбулла айса абдурозиқ ва ҳеҷ ка намедона оли чӣ мешава рости гап ман хидма моли то ахира намедонам як занги телефон аст алло салом алайкум салому алайкум ваалайкум барсалом худро муаррифӣ кунед саволатонро пешкаш созед ва ҳар яки шумо салом акаи барон абдурозиқ баҳама салом алайкум салом وعلیکم سلام марҳамат мо шуморо гӯш мекунем хуб қатъ шуд идома медиҳем ҳоло 100% маълум нест бо ҳамун ташкилкунанда асҳаб тамаев мо дар тамосем ва кӯшиш кардастем ки бори дуюм аллакай дар дубай бояд мо чӣ хеле ки рамзгар мори бачаҳои UFC мераванд дар Дубай вомехӯранд фейс ту фейс мекунанд бой мекунанд мо ҳам ҳамунҷо мерем насиб байцовский остров да ва он фейс ту фейсе ки кардед бениҳоят ҷолиб буд асабӣ шуд каме абдурозиқа ман каме не ка полни асабӣ шудам мара дасту манам худду кас доштагам агар сар медодам он ҷавонмарде ки ин мусобиқаро харид гуфте тоҷик буд ки буд рости номаш то ҳозира ба мо маълум нест мансура ҳамқа мегӯм кия мега марам хе баромадан гуфтанд то ҳозира мо намедонем кия чӣ қадар маблағ пардохт кард барои харидани ин мусобиқа 1 миллион рубл абдурозиқ да 1 миллион рубл ки ҳазбуллаҳ да барои ҳазбуллаҳ ва ин маблағро гирифтед хеле хуб шуморо чӣ гуна дар доғистон қабул карданд ғайр аз ин мусобиқа мардуми доғистон мардум абдурозиқа бисёр нағз мешиносанд аллакай абдурозиқа бо абдурозиқ давомша худаш бига чӣ қабул кардам мо рафтем мара рафтем ҳама кӯдакои 7 сола 2 сола 3 сола мо кӯдакои майда ки қатъи учашон рафтестан айқафои учашон мегардан хеле кад мам ито абдурозиқ мегиран ҳама мешиноса хай дар чи در داغستان نرمال نمیشناسن در مسکوه بهت همه دومونه گودکوی مایده دیگه هم هر روز تاگه دومو میبیم
فاریام که هر سال میبرم هم خیلی آذرو آرمنو بوداکو دومونا و وقتی پاسپورت کنترل میگذاشتیم از بس که کووید است کووید کنترل پاسپورت کنترل چیزا رو ما هم خیلی گذاشتیم هم خیلی عبدالرزاق میگم میبروی ایدرنی پاسپورت کنترلش گرچند ممکن است میبروی خطش صورت میگیره زنی روس از داخلی یعنی کارمندان گمرک سرحدچی و هم عجیب عجیب. شما شناسنامه دارید عبدالرزاق؟ هم توجیکی دارم هم خارجی زاگرام دارم زاگرام پاسپورت بهترین کی گرفتی؟ زاگرام پاسپورت پیش و مسکو رویم پاسپورت ما یک سال همه چیز دارد همه چی و اون تلفنی که در دست عبدالرزاق میبینم خیلی تلفنی پر قیمت است نه؟ این آیفون 12 است به نظرم آیفون 12 خیلی ارزش بلند دارد از $1000 زیاد است آفرین او شود و یک چیز دیگر بسیار خوب بسیار خوب و یک چیز دیگر شما وقتی که برگشتید یک نوار شما رو من در صفحه اینستاگرامتون دیدم که در اون نوار گفته شده است عبدالرزاق الکای با آموزش زبان روسی شروع کرده است زیرا عبدالرزاق رو حزب الله طعنه زده است که زبان روسی رو نمیدونید آیا این درست است؟ راست اومدیم شکر خدا همه یک 5-6 روز شد اکن درس رفتیم کم کم یاد گرفتیم نه طعنه زدند شما رو گفته که روسی را نمیدونی روسی را گفته من روسی را نمیدونم گفت که روسی را نمیدونی پرابلم ایتا یاد بگی به سواد همین خیلی گفتن همه روسی خونده نه نگفتی ولی میدونید شما وظیفه دار نیستید که اون زبانی رو که مثلا رقیب شما حرف میزند اون زبان رو بینید شما این وظیفه شما نیست مثلا یک رقیب شما شاید نمیدونم از پرتغالیا باشد یا از اسپانیا باشد یا از فرانسه باشد شرط نیست که شما زبانی رقیب خود رو بدونید و این پرابلم رقیب شما است که شما رو نمیفهمد بگذار ترجمه بگیرد و ترجمه کند این است زبان شما زبان فارسی تاجیکی است زبان مادری خودتان است با این زبانتان با افتخار در همه جا حرف بزنید ولی اگر بخواهید که زبان بیاموزید من به شما حتما توصیه میدم که البته بیاموزید زبانی در نوبت اول انگلیسی رو بله و تو میتونستی از بیکا بگویی که تاجیکی رو نمیدونی بله این پرابلم تو است که زبانی من رو نمیدونی این مشکلات خودی تو است که زبانی من رو نمیدونی این پرابلم من نیست من با وطن شما اومدم من وظیفه دار نیستم که زبان شما رو بدونم من پگو با دبی میرم شرط نیست که من زبانی عربی رو بدونم یا که پگو با فرانسه میرم شرط نیست که من فرانسوی رو بدونم و همین و آدمانی که یک چیز دیگر شما زبان روسی رو الکی آموختنش رو سر کردید گفتم شکر خدا یک 5-6 روز شد رفتم کم уже میدونم مثلا как тебя зовут меня зовут Абдурозик сколько тебе лет 17 лет. 17 лет. Уже 17 лет. О, такой возраст шикарный. Где вы живете? Таджикистан. О, Анна и Карсакхо барои забон омузи Абдурозиқ. Офарин. Як занги телефони аст. Алло, салом алейкум. Ассаламу алейкум, роз бахайр. Рӯзи шумо бахайр. روزی جمعه سعید مبارک روزی و دینه بر شما هم مبارک مرحمت سوال خود را پیشکش کنید با عبدالرزاق بابران صوت اشاره کنید و منصور جان غنی طاقت علاقه من منصور جان شما رو شناختم سوال رو پیشکش کنید اینا مهمان بستید زیبای رادیوی آسیا پلوس خوش آمدی نوریدی تا تاج بر سر سلامت باشد این بچه خوب باشد این در وقت خانگیش را چگونه با چی کار مشغولیت می شود مرحمت تشکر برای سوال وقت خانگی و این رو نیز برام پرسیدنی بودم از شما که یعنی برنامه روزمره عبدالرزاق چگونه میگذارد صبحش چی خیلی سر می شود در دوام روز چی کار میکند سوال وقتش خودش جواب ده مرحمت من شام خمر و شام بگم سهر میخیزم نمازم میخونم و همینجا بازی میکنم اگر یکون باید تیار داشته باشم اگر داشته باشم گوش میکنم اگر که نداشته باشم اینستاگرام میدارم یوتیوب میدارم کم فیسبوک میدارم با همه اینستاگرام یوتیوب با بازی میکنم یا بازی میکنم با
و صحیفه رسمی شما چگونه است؟ عبدو تیره پایان رازیق همین خونه است؟ آها. برای که زیاد مثلا فیک ها صحیفه شدند از نام شما خیلی زیاد است. من یه روز من رفته سودم یک اکاومت سلام کردیم صورت گرفت گفت که این صورت من گفت در چی اینستاگرام و اتمی چت میکنم و چی میکنم گفت اتمی چت کنم مایلی گفتم با گرفت دید اینستاگرام هست یکی نگاه کردم گفتم یکی اینستاگرام من نیست نه گفت همه من در همه پات ساسا کردم میدونم اینستاگرامش 60,000 داشت 50,000 داشت اقدر یادم نیست اینستاگرامی شما چند فالوور دارد؟ چند الخون؟ من 800-900,000 833,000 833,000 قریب 1 میلیون این صحیفه رسمی 834,000 خب اکنون باز روزانه می‌دارید با صحیفه های اجتماعی یعنی اینستاگرام و فیسبوک باز چیکار میکنید؟ باز بازی میکنم نماز میخونم با من اگه باید داشته باشم گفتم باید تیار میکنم تمام درس چی؟ من میکنم برایم خنا گفت نه درس ما باید تیار صورت گرفته و اینستاگرام ده موندگی این که وقتی درس تیار کنیم خیر ممکنه همین خیلی کتاب رو گرفته میخونی و یک عکس برداشته که آدم ها خیال کنند که نه ایجاش راست میگه ایجاش برای درس تیار کنی صورت من واقعی دیدگی نبودم که بیروزه که صورت گرفته استم در کجا داخل شدید شما؟ من در من پیش نزدیک اینستیتوت ابونم شب گفت اینستیتوت کالج صنعت من احمد بابا قلوف میخوام با درس روسی خوندستم نزدیک پاسپورت ترکیه بهترین و گفتید که سرودها اگر باشن تیار میکنم مشق میکنم سرودها رو یگان سرودی هست که عین زمان شما تیار کرده استاد این سرود تیار کرده استم کدوم سرود یک پارچه‌اش رو میتوانیم زمزمه بکنیم چی را بخون همون ترکی تا بگو همون نه اوشا تاجیکی نه ترکی ایشا برای که ایشا تیار نیستی ایشا تیار نیستی derdim olsun, kaderler dolsun. Ben kalbiler gidim Azrail siri dursun. Biniyorsun, görmüyorsun. Kurban edenler kimilerden geziyorsun. Ka cehennem sandım, içinde biliyorum. Deli sanıyorlar, beni yürüyorlar. Gelenler varmış. عجیب عجیب интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. و من رو میارم با سوالهایی که توسط وایبر اومده رسیدند. یکی از مخلصان شما بارون می نویسد سلام علیکم من یکی از مخلصان بارون تیجیکا هستم خواهش دارم که سرودی دو ساحل رو بمانید این سرود رو ما پیدا کردیم و این سرود رو بعد چندی نشر میکنیم اکنون این درخواست است باز اینجا یک نفر دیگر جمعه خان نوشته است سلام به مهمانان شما بارون همراه عبدالرزیق یک ساز جوی کنید یک سوز جوی کنید و سوال ها دید سیرشون رو بگویند سیری موفقیتشون رو ما در سوال جواب دادیم بله ما جواب دادیم باز زرینه می نویسد سلام ارزو سلام اکوی بارون و اکوی عبدالرزیق من همون دختری که روز گذشته با اکوی بهروز در بیمارخانه شفا خوردیم و از عبدالرزیق حال پرسی کرده بودم حالا باشد من شمایان رو در یوتیوب تماشا کرده استادم من مخلص اشدی شما هستم با شما برای کار آرزومندم میخوام با آواز زنده یگان سرود رو زمزمه نماید عبدالرزیق خیر کی رو شما در بیمارخانه دیدید با من بگویید راستی دینا اما که مرا بگیم جراحی میکردن جراحی سبک یک دختره که ما ایده حکومت اصلا گفت که بارون عبدالرزیق نیستند قطعی یک بچه ما که بودم کلام گفتم همه خواهر جان ایقا کلام شیدن نگه بعد رفت قطعی چش نداید اومد همون اما که شما در بیمارخانه خوب است نه لازرنی کرکسیای چشم است 15 دقیقه دوام میکنه خوب نیست جواب دادن یعنی برای بینایش چشم لازرنی کرکسی بسیار خوب و خواهش کردند که یگان سرود رو عبدالرزیق زمزمه بکنند من نمیدونم چی پیشنهاد کنم اکسی رو خطب کنم اکسی رو قد جان دیا داینه دل را جنم تیسا
توته شده ایران سخنهای تو جانان بان لبی گویا تا با قد شمشاد گذشته سوی گلشن قمری بفیغان شد نرگس پیند زار شود دید سراپا از مری تماشا نرگس پیند زار شود دید سراپا از مری تماشا عجیب عجیب زنده باشی عجیب آوازات گرفتگیش خیلی نه آوازش هم خیلی شیرین آوازش شیرین من کیف کردم الو سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام خود رو معرفی بکنید دیلا اوه سپاس مرحمت سوال خود را با بارون جون و عبدالرزاق جون پیشکش کنید من سوال کنم عبدالرزاق بارون دارم مرحبا یا سحر قطعیتاً ما مثل نماز باندو میکنیم تو پیشینشی نماز جمعه نمیرم من با جواب شما پیغام خیر اکنون من با سوال شما خودم جواب میدهم امروز من عبدالرزاق و بارون رو با برنامه دعوت کردم برنامه ما از ساعت 12 تا ساعت 2 است استثنا کردند شاید امروز با خاطر در این برنامه شرکت کردن نتوانستند بروند و فکر میکنم که خدا خیلی مهربان است خدا مثل آدم ها سختگیر نیست مهربان است و خدا آنها رو میبخشد خدا چرا میگویند که خدا مهربان است و میبخشد بخشاینده و مهربان است به همین خاطر اگر خدا مثل آدم ها میشد فکر میکنم که نمیدونم چی میشد حتی فکر کردن نمیتوانم که چی میشد ما به مهربانی خدا امید میبندیم اگر بدونین خداوند چند مهربانه دیگه ثواب نمیکنین اگر بدونین چه خیلی که وقتی یگان گناه میکنی میدونی که میره او تایخته هیچی نمیگه خیلی او تایخت میگی بله مهربانی پدر مادر بود مهربانی پدر مادر در پیش مهربانی خداوند هیجه بله و شما چرا نماز نمیخونید زنگ میزنید در وقت نماز به ما من میخوام این سوال رو به شما پیشکش کنم یا اینکه خوندید به انجام رسوندید نماز رو وقتی که شما درباره نماز حرف میزنید اگر در مسجد قرار داشته باشید چرا شما از مسجد به ما زنگ میزنید یا اینکه شما خودتون در وقت ساعت نماز برآمدگی یک 10 دقیقه گفته زنگ میزنم با مدرم خیر به هر حال میگویند مولانای بزرگ گفته است ای قوم به حج رفته کجایید معشوق همین جاست بیایید معشوق تو هم خانه و دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید سیف الله یک شنونده رادیو آزیا پلوس سوال داد که بارون درباره عموما درآمد یوتیوب حرف بزند و بگوید که چگونه تمغه ماشین دارد تمغه ماشینی مرا همه میدونه 4x1 تمغه بله BMW F10 2015 رقمش 4x1 این رو تمامی کشور میدونه BMW F10 و یوتیوب درآمد یوتیوب بازی اکثریت مردم همه یوتیوب در درآمدش در اینترسی کلان داره برادرها هم قطعا میگم که او قسم کلانی نیست که اینقدر افزودهش کنن یا که در کارخانه‌های دولتی بردارن که یا سومی کلان کار میکنن باور کنین برادرها او قسم کلان نیست و میتونیم نشون بدیم لوبای کس اینقدر مهنتی که ما میکنیم اینقدر اقراتی که ما میشنویم کیروی او قدر نیست او قدر یوتیوب ماهش در ماکسیموم پاتالوگ وقتی ما هیچی نمیپرتیم این پاتالوگ 6-7 هزار سومون میته جای با جایش نیست و برام بگویید که ریتینگ و نفوذ میسازید شما در عرصه مثلا بین المللی چون بلاگرهای جهانی کوشش میکنند که وطن خود رو ملت خود رو معرفی کنند و شما نیز در این سمت موفق شدید میلیون بار مورد تماشا قرار میگیرد موادهای شما میشود با واسطه مثلا اینترنت با واسطه یوتیوب و عموما سامانه های اینترنتی نفوذی ملت رو کشور رو بلند برداشت البته این دور نمیریم دیروز بگیم ترینری کونر ماگریگر یکی مشهورترین بگیم باید MMA جهانی مشهورترین بله پروموشنی ای همه مشهورترین UFC دا و ترینرش دینا مونده بود پرچم تاجیکستان مونده بود ستوریز کرده بود نوشته بود که ما طرفدار شمایم تاجیکستان با یک بار دیگر
یعنی مربی دیلان دنیس مربی کونر ماگرگر ستوریز کرده عبدالروزی قطع میچت کرده پرچم تاجیکستان گذاشته ما از طرف شماییم. انا این قرصکو انا این خبری روز از این گفته های بران باید که خبر بسازیم. مربی کونر ماگرگر پرچم تاجیکستان رو در صفحه خود در ستوریز خود گذاشته است. و تا حال با فکرم که گم شدگی نیسته. اگر حاضیم اگر دست راستش کنم شما دا نشان میتم و این مربی علاقه گم شده است. یعنی یک شبانه روز گذاشته و امروز مودا ستوریس میکند دوائنوی چمپیون دو ویسی یو اف سی دا ای همه پروموشن مشهورترین چمپیونی المپی گنری سخودو در ستوریس عبدالروزی قایمونه و میگه که بیو کانترکت подписаться که من قطعید موریبا میکنم. عجیب. عبدالرزاق بگوید که از اون سالهای قبل تا امروز زندگی شما تغییر یافت در اجتماع عموما در حیات معیشی تغییر یافت یا نه؟ بله. چطور؟ بسیار تغییر یافته. یا شکر الله همش با خواست الله و با دستگیری اکای برون شکر الله خونه سطفیز زندگی یک چیزی دیگر را قید کنم. پرچم تاجیکستان نه تاجیکستان نوشته بعد پرچم تاجیکستان مونده بعد نوشته که ما طرفداری شماییم. براو احسن. واقعا انا این رو ریتینگ سازی نفوذ سازی میگویند. احسن زنده باشین. مرا دیدم درباره زندگیتان نقل چیزی از نقل یگان چی را با جو نکن. زندگی من شکر خدا نقص گذشته است. هر ماه خونه با چانقه پول روی میکنم. شکر خدا با آی پیش نده با شکر خدا نقص. میخواهید که با قشلاق بر بگردید یا اینکه در شهر بمونید؟ نقشه ها چی هست؟ انشالله ما گفتم میمان خونه میسازم. گفتم چی در کرد با فکر کردم که اوجا دارم تکوه گفتم نمیکنم. اکا همی یک چیزی میبخشی پیشی گپ ده خیلی دو دار همه وقت گپ شما میبرم. یک چیز هم میخوام همی برسانم بس همه ژورنالیست و همه آدمایی که بلاگ پیش میبرن. خانه عبدالرزاق چون ژورنالیست ها رفتن گفتن هیچ چالش نشته بیاین ما ویدیو میکنیم خونتون نشون میتیم مردم ده که هیچ چالش نیست. بران سومش خورده است استفاده برده است. برادرو برین خانه عبدالرزاق شون و پیشکی باید میرفتین. اگر برنامه‌تون در ماتریالای پیشتره عبدالرزاق در کار باشه ما دا تماس برین ما خونه‌شون پیشترش هم میتیم و حاضرش هم و ما هم قم میگیم که اوجا جایی نیست که مقصد فقط دو در اکای عبدالرزاق تحصیل خوب کنن یا که مقصد قشلاق شرایطش قینه و ما میخوایم که رادیو دا ثبت نشه و انشاءالله که پنجکین بریم ما حکومت شهر پنجکین خواهش میکنیم که پارچه زمین عبدالرزاق دبته و ما در شهر پنجکین علاقه خونه برداریم و خطونه بیوده هم نتین که جمع میرین سرگردان میکنین با آبرو یک کسا پس کردن آبرو سوخته نمیشه. درست. و یک چیزی دیگر وقتی که بران و عبدالرزاق از هم دیگر راضی اند از هم دیگر قناعتمندند حرف هیچ یک نفر دیگری لازم نیست و شما وظیفه دار نیستید که با کسی چیزی رو اثبات کنید. وقتی که شما رو دوستی رفاقت پیوند میسازد از هم دیگر قناعتمندید شرط نیست که پیش یگان کس چیزی رو اثبات کنید. این زندگی خود شما است و در زندگیتون شما خودتون تصمیم میگیرید. ما در جامعه دموکراتی زندگی میکنیم. وظیفه دار نیستید که با مردم حسابات بدید که من امروز این لباس رو خریدم من امروز این خوراک رو خوردم و مردای کلانسالی که ما دا مینویسین میگن که عبدالرزاق خیلی الحمدلله عبدالرزاق زندگیش ای فرزندای اکثریت مردم دا خوب در مرکز شهر دوشنبه زندگی میکنه میخونه درس میبرن میارنش در خونه اوقات نمیکنه اوقات زکاز میکنه و خیال میکنم که پدر مادرش که راضی باشن دیگر چیز مهم نیست. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. باز با پیام هایی که توسط وایبر آمده رسیدند. سلام علیکم. ارزو سوالی من با مهمانی شما همین که آیا عبدالرزاق نقشه اویله دارشوی دارد و سوال دوم این بهروز نیتی با عبدالرزاق در شهر دوشنبه خانه خریدن را دارد یا نه؟ یکم سوال با عبدالرزاق مرحمت درباره اویله دارشوی.
شما الله که 17 ساله انشالله ولی اکمون خدمت بود کند در خدمت عربی می باشد اکمون خدمت بود کند سلام خونه بیاد بعد اکم از بودتون بعد انشالله نصیب کرده باشه با خواست الله با میگیریم اکم بله و یک آدمی عاقل و دانا به من گفت که حالا مثلا همین نفرانی که مثل خود تولد میشوند با خط پست امکان دارند که از امکانیت های علمی معاصر طب استفاده برند باز یک 5-10 سانتی متر دیگر کلانتر شوند уже шидеги алакай шуд алакай лифт намерасид қадаш ҳозир озоду лифта қадаш яъне чанд сантиметр шумо ягон тавобат бахшиш гапа рай гапту нагирифтум омадагинда 80 сантиметр будум ҳозир шукри аллоҳ ва 100 1 метр 88 89 буди ба хиёл 90 беҳтарин ягон амуди дорувориё ин ки табобат мегиред фақат машқ гуфти шумо кайф када мегарда аҷоиб боз як саволи дигар омадааст инҷо аз ҷониби зикруллоҳ менависад салому алайкум барон ва абдурозиқ акои барон шумо муносибататон бо шон-МС чӣ гуна аст ростӣ акаи орзу дар барномааш савол дода буд ки барон кияй ака барон маем не ман баҳром ман фаҳмидам ки баҳром вақт ака вақти шумо барнома када буден ман набур омада будам иҷои хафашавӣ нестай мара аксарият мара одамо не ман вақте ки медонед ман фаҳмида будам ман медонистам ки баҳром ки аст ман фикр кардам ки баҳром мегӯяд ман гуфтам ягон шояд репери нав бошад вале баъд гуфтан ки барон гуфтам барон медонам ростӣ қатъишон мо конкурентсия будем конкурентсияи солим ва рақобати солим мебурдем ва основной бигем одаме ки шона метонист аму тахти подшоҳӣ ки дар реп дора дута тахт кунад ё ки ҷоша бигира мара ҳисоб мекардам ки ман икза вообще ҳисоб намекардам ва вақти консерт доштем дар москва халқ омад организатор гуфт кира монем мардум бо гуфте савд барон абдурозиқ ман гаштум гуфтам ки консерти шонамон ки баъзи оилавиш камтар хуб нест консерти шонамон ва дирӯз дар сторисҳои инстаграм бисёри реперо дидум ки шона гуфтестанд ки консерташ да ҳичка намия уже тамом аллакай шон дига ӯ шон нестай да консерти москваш ҳичка наомад питер да москва дора бародаро шон рӯзи 6 июн консерт дора дар питер марҳамат ҳама каса бизанем бренд ма ира да сторис ман гуфта будам номери телефонаш 8 977 130 45 занг бизанен ҳама сада ба яъне ягон хусумату бадбинӣ миёни шумо нест ма ами реп ҳаёт дар реп ма конкурентсия мекардам ва ҳозир ки шон ки аллакай бигем накадестай ҳичи дига ма стимул надорам намедонам чӣ кор кунам ёдиш кардем воқеан олӣ ин аст позишини як ҷавонмард зинда бошед бале ва боз инҷо савол аст ба забони русия как родители абдурозиқа разрешили забрать его яъне волидайни абдурозиқ чӣ гуна ба шумо иҷоза доданд ки ӯро бо худ бигиред ростӣ вақте ма якум бор ба хонаи абдурозиқшон шогирдома роӣ карда будам юсуфшона рафтан барнома карданд вақте ба сараш рафтем и тарсид қатъи мо наёмад падаршам мо ҳамчун бигем инстинкти падарӣ гуфт ки ягон ҷо рафтак нест бачаи ма майдакай метарса баъд бачаи амакиш қатъиш омад и ҳамагӣ 10 рӯза омада буд мо 10 рӯзаи мактаб ҷавобша гирифта будем вақте омад бачаи амакиш қатъи бачаи амакиш 2 рӯз қатъи мо нисбат гуфт ки 100% ҳама ман мерам гуфт шумо ранги мо нигоҳш мекунем да баъд хестем ба хест рафт баъд ҳама хел дигар рафтан гирифт дига аҷоиб ва инҷо бо савол меисанд ки кай ва дар куҷо шумо шинос шудед барон ва абдурозиқ аввалин вохӯрии шумо аввалин вохӯрии мо дар назди бозори панҷакент мо пешакӣ гап зада будем рафтем ма дидимш дар экран калон метава бой пеши майда оз бо то ҳозира шӯхиш мекунам мегум бой нами қирик одам мара отказ кардестай ман намерам бо худаш бига охи баромад ман ба мара гуфтам ки чӣ борон гуфтам баъд барон гуфтам ман гуфтам ин ба фикрам баронаш блогерам гуфтам ба чӣ гуфтӣ гуфтам ки чи ҳама кадомиш амакиён будам касе будам онҷа гуфтам ки ё блогерам гуфтам гуфтам ман симен блог бардоштан наметавонам чикор мекунам хайво симен блог бардоштан наметавонам ман блогер намешавам гуфтам
با گفتم یعنی شما سمنت بلوک فکر کرد میگه سمنت بلوک بعد چه شینی من یکم بار اومدیم شیشتیم که اکای بارانش ماشین قطعی مدن شیشتیم یا جو پدر اکای بیروز همه کسا شیشتیم یک مسئولیت کردیم من اول خیال میکنم که دو کسان اول اکای باران بو یکم کسی دیگه باران باران فهمیدگی من میگم با فکرم ایش باران شای اوش باران شای انا اوش کلام شای میگم با ویدیو برو ما ویدیو را تماشا کردیم زور بود با شکری الله با همین زندگی رفت اولین بار دوشنبه اومدید دوشنبه رو چگونه پذیرفتید؟ یکم بار دوشنبه اومدم یکم به نظر من یکم دولتی کلام داریم خیلی نگاه میکنی جوی خشو با میبینی چه ارزو داشتی پیش از دوشنبه اومدن کجا برای؟ من میگفتم که خدا جون من یک بار من خجام برم خجام را تماشا کنم دوشنبه وابشی در فکر نبود میگفتم که خجام میرم میگفتم همونجا را باید میخونم اما در رو میخونم که میرم میگفتم یکون روز میرم همونجا را میخونم میگفتم بعد اول وقت‌های اولی که اومدید شما با شیوه پنجکنتی حرف میزنید؟ بله. با شیوه پنجکنتی برام با شیوه خطلانی حرف میزند یعنی میفهمیدید یک دیگر رو یکون مشکلی نمیشد در وقت‌های اول وقتی که یو گام میزدم یو مادر راگ نیمیسی میتافتم وقتی که من گام میزدم من یو راگی کی تایتسو میتافتم اگر بیروز بیسو میگفت که باشم اوستا گادا راگی کی تایتسو پیتی گام نزا بیروز شما نمیفهمیدید؟ یا برام گپ آموزا نو پارت ام خیلی پنجکنتی پارت میگیری پایدی پوچو گیری فساده من نفهمیدم عجیب نگفتم بچه‌م اوستا گابزا اوستا فقط خیلی پرابیشکانه که سپید لیمیت دگی خیلی سپاکوی نشد اینجا میپرسند که خوراک دوست داشته عبدالرزاق کدام است؟ خوراک دوست داشته من شاوله میباشد شاوله بعد اوش شاوله اول شاوله بعد اوش چرا اول اوش نه بعد شاوله؟ برای که نمیدونم مایده بودم همه پدرم لب آقا مسافر شوش کنه همه تو اینستا مطلب شاوله میشیده آقا طاقت نکردم من فقط شاوله میخوردم شاوله یا خودشون دیگه نمود آقا میکنم بعد من عدیل نده یا طبقچه مایده شاوله تایر میکردم با بخورم با خدا عدیل نه با پنجکنتی چی میشه؟ عدیل نه الوهیده جودو خیر ارزوی دیرینه عبدالرزاق کدام است؟ ارزوی دیرینه من؟ خیلی بگو اکم ارزوی من همه پدر مادرم سوخ سلامت باشه یه بار حج برام بیام بس ایمده دیگه یکم ارزو ندارم خیر اینجا باز میگویند که سپاس با باران که عبدالرزاق رو معرفی کرد زندگیش رو بهتر ساخت درباره اویله خودش نیز باران معلومات بدهد اویله چند فرزند والدین؟ راستی نمیدونم در برای کدامی اویلم نقل کنم شکر میکنم و ما شکری خدا که اویله دارم صاحب یک فرزند محمد جان و نارستی خیلی طرفدار نیستم با پروگرام نشان بدم محمد جان چند سال است؟ محمد جان 2.5 ساله چنی عبدالرزاق قیاده جور عبدالرزاق بسیار خوب دودرک عبدالرزاق یعنی اولادور صاحبی با پدر و مادر زندگی میکنید یا الوهیده؟ نه با پدر و مادر ما که آدم کادروی اتحاد شوروی ایم خدمت میکنه خدمت که کرد دعا که گرفت بعد انشاءالله که الوهیده زندگی میکنه درست است پدر چی کار است بهروز جان؟ پدر ما در نظارت انداز جمهوری تاجیکستان کار میکنه یک شخصیتی که وظیفه بلندترین هم رفته همه وظیفه دا و با شنونده یاد خاطر رسان کردنیم که پدر ما تا حاضر با مارشروتکا کار میره با مارشروتکا میآید یعنی خاکسار است خاکسار است و میگم که خیلی دادا خیلی بگی آخی همون میگه که 40 سال من نگرفتم بعضی یا خیلی همکاراش یا شاگرداش میگن که اکای شریف خیلی انداز سپارندم یک کم تر در پیش گریه میکنه ای بجاش اندازش هم میسپارم میگه برا عجیب چند سال کار کردن در این رشته؟ حاضرم کار میکنم؟ با عمری من خیال میکنم که در نلاک کار میکنم حاضرم کار میکنم در کمیته انداز جمهوری مادر خونشین هیچ وقت کار نکرده هیچ وقت هم کار مقصد مادر ای همه بگیم خدمت بسیار مادر میکنه خانه
мо дар хона да. дар оила шумо чанд фарзанд дар оила мо 4 бачаем, духтар Беруз, Некруз, Фирӯз, Шамс ва хоҳарам Алат, Зарагал. бисёр хуб. Шумо фарзанди калонӣ? Ман фарзанди калонӣ, ҳама сума тайёр кунед, номтон дар радио биромад. дар хона ҳам ҳамин шӯхӣ мекунед? Дар хона рости яки нарам хона, баъд дадам телефон мекунад, бача намеёй, мега ма дар хона ҳамаи тани дадам гап мезанам, як ягон шӯхӣ мекунем, яки агар дадам як очама ягон гап бигӯ, баъд очам ки ҷавоб натаё, ки дадам очама бигӯ, баъд ай тани дадам гап мезанам, мегӯм эй ҳамин зиндагӣ безор кард, як зани дига мегирем, ба очам мегардам, хали гуфтӣ? Мегам ма кай гуфт? ба бо ай тани дадам бо ҷавоб медам, мегӯм охай гуфта бошам, кори шумо чи ай, мефорам мегирам. аҷоиб, аҷоиб. аҷоиб. суҳбатро идома медиҳем, баъди чанде дӯстони азиз бо мо бимонед, як занги телефони аст, қабул мекунем, баъд суҳбат. Алло. Салом Орзуҷон. Алло. Алайкум салом. Алло. мутаассифам, алоқа канда шуд. Баъди чанд ин Убайдулло буд, шунаванда бо. Баъди чанди занг бизанед, қабул мекунем занги телефонии шуморо. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. хуб дӯстони азиз, ҳоло барон ба ман аксеро нишон дод ки нав 1 соат пеш дар саҳифаи инстаграми Абдурозиқ гузоштанд ва дар муддати 1 соат 30,000 лайк гирифтааст ки ин нишондоди рекордӣ аст ва воқеан ҳам як акси оддӣ. чӣ тавр шуд? ма ба ҳамин такя мекунам ки вақте одам ҳаракат мекунава дили ғаҷ надора, бо ҳамин дама такя мекунам, мардум дӯстш медорад. мардум ки дӯст дошт фолловут мекунад. агар ки духтар бошӣ барои ҳуснут фолловут мекунад, не ки бача ки бошӣ и айрӯи ҳурмат гуфти рӯзҳо чиста за респект ва 130,000 ахват дора ҳамин сурат дар 1 соат. дар 1 соат 130,000 ахват. 130,000. аҷоиб, аҷоиб. ин яъне муҳаббати мардум аст. муҳаббати мардум. албатта агар духтар бошӣ, намедонам танад урёна ё ки симоат хуба хушрӯай, барои хушрӯгӣ лайк мекунанд. агар бача бошӣ, барое ки аксарият 90% аудиторияи Абдурозиқ мардҳоанд ва и барои ҳурмату иззат. яъне дӯсташ медорад. албатта ва Абдурозиқ низ як рамзи миллати тоҷик мешавад. аҷоиб аст. ва инҷо боз навиштаҳо зиёданд. як нафар менависад: салом алейкум, орзу овозатон хаста набошад, саломи худро ба барон ва Абдурозиқ мерасонам. мо тӯй доштем, пешаки бо барон ҳам суҳбат нашуда будем, аз интернет ӯро ёфтем, аз инстаграм ба тӯй даъват кардем, омаданд, ягон маблағ нагирифтанд. менависад ин шунавандаи мо. гапи моро рад накарданд. агар сумпараст мебуданд ва пул дода мешуданд, ба тӯи мо намеомаданд ва бепул намесароиданд. касе ки ҳар гап менависад, аз рӯи ҳасуду ба хеле ҳарф мезанад. ба тӯйҳо ҳам меравед? ҳам хеле мешава. як хел вақто ки мебурӯянд через як дӯсти дур моно, ака тӯй дорам биен. хай мо чихе мегӯиш тӯй як рӯзи христиан чай, ман медонам ки ҳам тӯям да мерам, мада ҳеч набоша, уда на всю жизнь гуфти рӯзо дар тамоми ҳаёт, дар тамоми давоми ҳаёташ. чанд тӯй да мерем, ҳам хел местем, даже наори ҳам намекунем, мерем табрик мекунем, мега ки ака ягон байд намехонем, мегӯм байдои маро охи и аудитория мумкин нафаҳма, мега ман худ мефаҳмам ку, мегӯм хай хуб шуд, мо ду суруд мехонем, мебурем мерем. аҷоиб, аҷоиб. ва ман ҳам ёдам ҳаст ки дар як тӯй ман муҷрӣ будам, ман гӯянда будам, гардонандаи тӯй будам, шумо омада будед ва ман шуморо муаррифӣ кардам, номатонро гирифтам, ҳама қарсак заданд. воқеан як лаҳзаи хеле зебо буд. ва вақтҳои охир тӯйҳо ҳамин хел мегузаранд дар дохили тӯй, дар баробар дигар сарояндаҳо боз репсароҳо ҳам омада як муҳити тӯйро каме дигар мекунанд, ҷавонон драйв мегиранд, энерҷӣ мегиранд. бисёри мардум ҳисоби даромади Абдурозиқ, даромади асосӣ чӣ хеле ки шумо тӯй ровигӣ мекунед, тӯй даромади асосӣ дар Тоҷикистон тӯй консерт, гастрол кардан намешавад ки ҳамаги 3-4 дона шаҳр дорем ва ҳоло мо Абдурозиқ ягон тӯй намондагием, гарчанде ки меоянд, гарчанд мо хиёл мекунем ки тайёр нест. аммо Абдурозиқ мехоҳед шумо ба тӯйҳо биравед ва дар тӯйҳо тарона сароӣ бикунед? таронаҳои тӯёна метавонед сароида? тайёр кардем иншоалло. масалан кадом таронаҳои тӯёнаро шумо тайёр кардед? метавонед замзама кунед як порчаашро? история кардагиам
بخون دخترک شو کردی جگر مخون کردی دخترک شو کردی جگر مخون کردی خود لیلی گفته مرا مجنون کردی خود لیلی گفته مرا مجنون کردی ای یارم بیا دل دارم بیا دل میل تو دارد سزاوارم بیا ای یارم بیا دل دارم بیا دل میل تو دارد سزاوارم بیا. عجیب. براو. خیر اینجا اکنون عزت الله یک شنونده ما می‌نویسد که سوال یعنی محاربه بین عبدالرزاق و حزبک میشود یا نه؟ حزب الله انشالله نصیب اکن چی بگیم میشود نمیشود ولی خودمونم پورا معلوم نیست. از امو تشکیل کننده ارگانیزاتور зависит میکنم. از ارگانیزاتور зависит میکنم. اینجا باز زرینه یک شنونده ما می‌نویسد که چند سال شد بهروز با رپسرایی مشغول است. همین ای سال 2009 آخرش اولای 2010 ما رپ میخونیم و در اصل رپ های میخوندیم که با کوچه تعلق داشت و جوانایی که کوچگی در کوچه گوش میکردن و در بگیم اروینی رپ های در اروینی که بگیم یک کلانتر گوش میکنه یک 3-4 سال شد که هم خیلی موزیکا میکنیم موسیقی میکنیم. باز یک مخلص شما باران با فکرم این دوستی شما است یا شما رو میشناسد یا همسایه‌تان است. نوشته است که از بابای باران پرسید که تخلصی بابای مادریشون چیست و برای چی چنین است و در دوره مکتب خوانی شعری با نام وینواری داشتند. در یادشان هست؟ چی داشتم؟ شعری چی؟ و ینواری در ینوار یعنی وینواری. راستی ای بایدم دایدم نیستی بابای ما را خدا رحمتش کنه میرزای دیو میگفتن. میرزای دیو بچی خاطر عبدالرزاق میدونستید که بابا میرزای دیو نمیدونستی بابای ما را فهمیده بودم نمیدونستم که بابای شما اما بچه ها میگفتم همون بچه های خودم میگفتن چی میگفتن؟ میرزای دیو؟ میرزای دیو. بابای ما یک شخصیتی بود که تو همی بگیم دنیا گذشتنشون خود چون اوی میگفت چشما اوی یخم بیار اوی اخم بیارن میگفت اوی اخم میزد. بسیار مسافدی عقیل بسیار مسافدی دانا بعضی مسافدا وقتی کلانسال میشن الکی کم انجیق کم ارکگی میکنن که بسیار مسافدی عقیل دانا اشتراکچی جنگ بزرگی وطنی. یعنی میرزای دیو این با اون خاطر بود که بسیار تنومند از این جسد هنگامی یا جو چی میکنم در خناری کلانی 75 کیلو عدد دستش میبینه هیچ کنه استه او چشم با خیالم او چشم میگفته یا که چشمم نکنن هیچ کنه اسم میبینم میگه بعد دستش ده 75 کیلو را اوج میکنه سپاکان رفتم میگه یک کس میبینهش میگه تو در حقیقتا دیو بوده بعد اونجا لقبش و جای قشلاق که زندگی میکنه قشلاقشون دیودار نام داره. دیودار این در کدام منطقه است؟ نویای شوراباد دهه دیودار. عجیب این نامش وهمانگیز دیودار. ممکن ایسا بیام تقوی ما میگنش دیودار تقوی ما همش با کلون عجیب و شما هم بسیار قدی بلند دارید. ببینید اینجا جمعه خان درود جمعه خان یک شنونده ما است میپرسد که در دانشگاه تکنولوژی تحصیل میکردید و با یک دخترک توجه داشتید. چی شد تقدیر این شناسایی شما با اون دخترک؟ اکروس دیگه دوره دانشجویی چند کس توجه داشته. اگه ما آدمایی هستیم که میگن کج بشی راست بگو پیش نچی کنی. پیش بشی نچی کنی. راستی نمیدونم کدام دخترک بود و گفتم بتونم که اویلم تکنولوژیست که خوندگی نیست برادرها همه خیال شد که ما اویلم ما هم خیلی گفته بودم که همی اویلم همی اوچه کسی را بگی که همی خود در خدمت کنه اوزی همی اویلم قطعی اوچام دگونای ساختن راستی ما را کیدت که اگر نردش سازه یکا او دختره که نمیدونم دیگه چی شید خدا بختش بده.
و اینجا باز درخواست کردند که یک ترانه دارید با نامی تو با مزه‌ای تو با مزه‌ای همون رو میخواند که یک پارچه‌اش رو زنده زمزمه بکنید. треки дигарини ба маззаи яке аз якмин клипи мае ки қариб 3.5 миллион тамошобин дорад дар ютуб клипиш ва хелай дигарини ба маззаи ранги тинесдаи замин ти баландтараи космос таъссали моҳи май да осмона моҳи май ранги тинес дигар острос дигарини ба мазза ранги тинесдаи зам ти баландтараи космос таъссали моҳи май да осмона моҳи май ранги тинес дигар острос. баронҷон офарин ва як чиз мехостам бигӯям ин қарсакҳоро аввал ба хотири шумо мемонам. ман метавонам реп бисароям? ман хиёл мекунам ки агар шумо реп бихонен яке аз реперҳое мешавед ки мазмуни репи тоҷика мумкин бо агар шумо репершен мо ито хиёл мекунем ки и так эстрадара аз ҷиҳати просмотр чизо гузаштагием бисёри реперо гузаштагӣ рафтагиам ба ҳисоб эстрадникҳое ҳастанд ки ай реперо бисёр просмотр доранд. дуруст. метавонед ба ман масалан ёд бидиҳед ҳоло чӣ гуна месароянд? абдурозиқ барон ёд бидиҳед ба ман репсароиро. биёд як ду мисра машқ мекунем. шумо ай хеле ман медонам аксарият сарояндаҳои моро матнои матношона шумо менависед. сурудҳои эстрадиро шумо менависед ва ман фикр мекунам ки агар шумо тарафи реп бигзарен дига мо мегзарем чунозодона ва шуморо ёд додаму наметонем барое ки шумо худтон метонед. рости гап ман эҳтиёҷ дорам. биёед як порчаро машқ мекунем. дар чӣ масъала дар чӣ мавзӯъ фарқ надорад. як порчае ки барои масалан репсароҳое ки нав сар мекунанд шогирдони шумо. масалан реп як жанр дорад, фристайл мегӯянд. фристайл. мо қати акай орзу абдурозиқ беҳрӯз имрӯз сарҷам барномаи номаш чӣ? дурбин. мо имрӯз акай орзу абдурозиқ беҳрӯз дар барномаи дурбин да азия плюс. мушкилтар аст ягон чизи осонтар. ман нахаду гуфтестам. беҳрӯз сарҷам омадем сари як барномаи хуб. мехоҳам медонед беҳрӯз ман чӣ мехоҳам? мехоҳам ки аз сурудҳои худатон як порчаро машқ кунем. ва аз сурудҳои ман як мисра дорам. бисёри баъд фикр мекунам ки бояд бас кунам. лека қидаи мардума бояд бас кунам. як бор дигар? бисёри баъд фикр мекунам ки бояд бас кунам. 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 лека қидаи мардума бояд бас кунам. лека қидаи мардума бояд бас кунам. ана не бояд ритм дав. бисёри баъд фикр мекунам ки бояд бас кунам. лека қидаи мардума бояд бас кунам. мара меган ҳаракат ки акаду даро вазифаи ма бояд ама дилора васл кунам. мара меган бисёри баъд фикр мекунам ки бояд бас кунам. бисёри баъд фикр мекунам ки бояд бас кунам. айреб дилмонда шуда будам. бисёри баъд фикр лека қидаи мардума бояд вас кунам. лека қидаи мардума бояд вас кунам. мара меган ҳаракат ки ака додаром. 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 вазифаи ма бояд ҳама дилора васл кунам. вазифаи ма бояд ҳама дилора васл кунам. ана ҳам хеле қофиё мекунам дар эстрада бисёр бошанд. бас кунам васл кунам. интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас. интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред. ман мехоҳам савол пешкаш кунам. абдурозиқ, машҳур будан душвор аст? душвор аст. чӣ душворӣ дорад? машҳур будан акун яки рафтеса ягон кас мебияд. салому алайкум ака абдурозиқ. ва алайкум салом. созен хума ака соз шумо чиқи ҳама хел чахчах мекунӣ. мега биё бошине табарум мера мешине. я чахчах кункани иқа мегум ака охи ма шуморо намешиносум. яъне кор доред бояд ба ягон ҷо биравед. мега ма тура мешиносум ки ма мегум ака мара 1 миллион ранги шумо мегум қариб мара 700-800 ҳазор одам мешиносам. мегум ва ҳамаи мо биям қайма бошина чахчака бошина. ман зиндаги корум. рости пеши гап пишта ам хеле мешава ки мо дар ягон ҷо шишта наметонем. мақсад ягон ҷо мешини
баъзе модаромон баъзе акҳои калонтарам телефона меора камерара дами рӯш мемона камерара мегӯм ака сурат бигирем ба ҷону дил қатъиамат сурат мегирем месем намехирем айсари хироб месем сурат мегирем мақсад як ҳолата нақлтон мекунам я ҷуда шиштаги як кас я мардаки калонсол абдурозиқ салом алейкум бой чӣ шид ҷа биё пеши ман чия дури ҷавоб метӣ мақсад ранги хеле наме кӯдакай ку беэҳтиромӣ мегӯм марам ченам мешиносанд мара кӯам хеле файрод ку ҷа биё бугӯ мегӯм ҳамиқати ман калон шидам калон шидесам ман ҳамира ранги падаршам ман ҳамира намегӯм иҷа биё мегӯм омада метавонӣ бачам я бор биё ҳамира нишонат бутам мақсад хта гирифтай ту сумдор шидай оли ба ёдат нестай мақсад як корманди бозрасии давлати автомобилӣ якр бисёр дӯстшо медорам да мора ҳуҷҷат намепурсанд ами баронҷон яташ я случай шид ки синем мегарда мега ки мегӯм нашинохти якайра мега шинохтумш мега ина панҷакенда мехондам медуднемш 50 дирами асм мехонд ба ман гуфтумш хай шида ка ози мо хита 50 дирами асм метем мерем агане мақсад медонанд мешиносанд мақсад ҳастанд одамои дар ҷамъият ҳастанд як одаме ки не ки умне немора нисбати кормандои бозрасӣ алиш намекуна ҳастанд лична мода хуба ина чи хеле ози хелот гуфти ку ман ҳуҷҷат нишон наметам ҳуҷҷат нишон наметам ана и қадр кардани меҳнати мо аз тарафи ҳамвай ва мо ҳам бояд ӯро қадр кунем ки ӯ бедор хобанд аксарияташ ки мо қатъи оиламон спокойни хобем дуруст меҳнат мекунанд ва ин ҳам анамон муҳаббате аст ки шумо гуфтед муҳаббати мардум дӯстдории мардум ва шӯҳратёрӣ самари шӯҳрат ҳамин аст ҳунар яъне ҳунар инсонро соҳиби эҳтиром мекунад инҷо муҳоҷирон ба шумо салом мегӯянд аз федератсияи русия салом алейкум аз мулки ғариб саломи моро ба абдурозиқ ва ба акои баром бирасонед беҳтарин инсон ҳастанд зинда бошен ака ҳазор раҳмат аксарияти бигем мухлисои мо аз муҳоҷиратанд ғарибанд худованд ҳаматон чӣ хеле соғ рафтен саломат бигарден биен кадомет ки зан надорен тез биен зан бигирен ва кисо холи рафт сара хам накунем ва намуна будани мо мардуми тоҷика бигем дар байни русо нишон будем зинда бошем бабаҷан абиров ин паёмро фиристодааст дар симои бабаҷан абиров ба ҳамаи муҳоҷирони меҳнати дуруд мегӯем онҳое ки берун аз қаламрави кишвар қарор доранд барори кор ба ҳамашон таманно мекунем худованд нигаҳбони шумо бошад ва моро ҳам мебинанду ҳам мешунаванд тавассути вайбер метавонанд бинависанд паёмҳои худро ирсол бидоранд вале аз ютуб фейсбук ва инстаграм ин замон моро мухлисон дунболагирӣ мекунанд мебинанд сипос мегӯем ба ҳамаи бинандаҳое ки моро мебинанд ва ман мехоҳам ки дар ниҳояти барнома баронҷон дар бораи нақшаҳо ҳарф бизанем чӣ прӯжаҳо чӣ нақшаҳо дар пеш интизор аст чӣ хеле дар мобайни барнома қайд кардем агар творчестворо дар назар дошта бошем фаъолияти коримона нақша дорем ки абдурозиқ вақте 30% русиро ёд бигира боз ба федератсияи россия рафта ният дорем ки дар россия кормона давом битем ҳамин блогинга ва дар арсаи байналмилалӣ ки нашид мехоҳем ки дар арсаи осиёи марказӣ азия буброем ва баъди азия россияро бигем тасхир кунем ва ояндада ба қарибӣ мехоҳем дар зиёда аз 10 шаҳри федератсияи россия консерт барпо кунем беҳтарин консерти сурудҳои ҳам барон ва ҳам абдурозиқ аҷоиб акнун шумо дар бораи нақшаҳоятон ҳарф бизанед ҳамин нақшаҳои акай барон чизе гуфт ҳамин нақшаҳои ҳардумона бале аммо ман мехоҳам ки дар бораи нақшаҳои шахсиву оилавиятон ҳарф бизанед ки як замон дар тамоми тоҷикистон сару садо ба амал омад ки абдурозиқ меҳмонхона месозад отел месозад чӣ шуд шумо гуфтед ки аз фикратон гаштед бале ман гуфтам унҷода меҳмонхона месозам гашта дидам ки камтарак маъқул нашид гуфт не турист не камтарак маъқул нашид гуфтам татаи кӯяй ямон сангпан гуфтан намешава гуфтам чикор мекунем дар ҷои ҳамун ҷамъ мекунем ягон хона мебардам аз худи шаҳри Панҷакент дар худи шаҳри Панҷакент маслиҳат кардед мерем иншоалло насиб як нафари дигар инҷо навиштааст ки оё нақша надоранд ки дар шаҳри Душанбе барои Абдурозиқ манзил бигиранд
насиб нақша дорем барои Абдурозиқ Барон ҳард монда як хона бигирем аввал бестем баъд бо ура да Абдурозиқ мегзаронем мада мегирем ё ки мада ира мегирем Абдурозиқ да баъд мегирем мо бисёриҳо рози хиёл мекунанд ки мо дар таи пул ховем фаҳмиди ака ина мо Россия рафтем билетмона гирифтам билети дабрамо бародарои тоҷики будану ҷанигоҳмон концерт гузарондем и хеле бародаро и хеле гап нестай и худаш калона ира ай ҳичра ба ҷо када намешавам бале 17 сола ҷавони 17 сола ва аз бисёри 17 сола ақлаш пештарай бисёр як чиз дигар беҳрӯзҷон ин аввалин парвози Абдурозиқ буд ба воситаи тайёра Абдурозиқ 17 сола шид баъд душанбе дид ай панҷакент баромадагӣ набуда ка як занги телефони аст алло салому алайкум алло салому алайкум ва алайкум барсалом марҳамат бифармоед худро маърифӣ кунед пахши зинда бале пахши зинда дар нашри мустақим қарор доред рӯи лайв ҳастед саволи ман ба ҳами Барон марҳамат бифармоед ҳами ки Барона мегӯ ҳами бои Абдурозиқ хасбик мешавад ё ки не ҳозир ба саволи шумо посух мегирем ташаккур ба шумо марҳамат марҳамати калонака барои саволот ростӣ вақте худат шабакаи интернет будрои аллакай шумо худтон бохабарен ки дар кадом марҳалаи ҳами бой ташкилшавӣ ҳами бой ва чӣ хеле ки мо ҷавоб додем ба мо худмон низ ҳамин чизоли аён нестай бисёриҳо фикр мекунанд ки бой шида ё ки бой атминӣ шида бой не шидай не атминӣ шидай ва муаллақ гуфти гапҳои истодагиай ва мо интизорем ай Федератсияи Россия бигем паёмро интизорем акнун дар бораи он ки аввалин парвозаш ба тавассути тайёра буда аввалин бор буд бале натарсидед аввалин бор натарсидам вақте ки шиштам парвоз мекунам камтарак меҷунбам онҷа тарсим вақти осмонда бурмем ку хело мегӯям ки самолёт ҳеч чикату банк мегӯям мо гӯя ҳамин дар миёни осмон хитар нигоҳ мекунам табода абр гаштаестай ва дачво хушраки бахуда беҳад худмат дачво маъқул шуд ки ту ҳамҷора хоб кард бо тамошо кардам як соат тамошо кардам ба дача хоб кардем аҷоиб 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 ман сипос мегӯям бар шумо барори кор таманно мекунам ва мунтазир мешавем ки кай баъди муддати мадиде бар забони русиро Абдурозиқ ёд мегирад ва ба барномаи пагоҳи рӯзӣ барномаи Азия плюс шуморо даъват мекунем ки бо забони русӣ аст ё ин ки ба барномаи бегоҳи рӯзӣ микс шоу даъват мекунем бо забони русӣ дар барнома омада ширкат мекунед худоҳофизӣ мекунем дӯстони азиз ба Барон ҷон ва ба Абдурозиқ ҷон барори кор таманно мекунем барои ҳамаи шумо зинда бошед саломат бошед ако ҳазор раҳмат барои даъват сипос хайр барномаҳои ҷолиб дар пеши шуморо интизор аст бо мо бимонед интиқоли маблағ аз Русия акнун осону дастрас интиқоли пулиро аз ҳамаи кортҳои русӣ бевосита ба корти миллии худ гиред